Pemirsa pemungkahan pariwisata Bali majang wisatawan mancanegara Wisman, ngicenin selah majang angge industri. Tapi malih pemungkahan inucap pacang kelaksanayang pini ungkur ring bulan Juli warsa keletalis likur tur sampun ngawit kedap dabin. Sekading laksanayang vaksinasi massal ring ketiga genah wisata. Anut ring jumpa pers virtual Bali Investment Forum warsa keletalis likur, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Mausang, pemerintah kantun metitimbang untuk mungka pariwisata majang wisatawan mancanegara ke Indonesia, pemekasnya di Bali. Silitunggil untung ketimbang ipun inggi punike, indik pemargin program vaksinasi sani kantun kelaksanaan oleh pemerintah, punika taler ring Pulau Bali. Indik galahnya ni kantun keblik bagang, paikatanipun taler nureksain panegara sani dados ngeranjing ke Indonesia, taler panegara sani sampun nadunang indik kasus COVID-19 ipun, terusane sampun ngemulihang vaksin. Luhut ngewawahin pemerintah taler nyalahin kebijakan rarangan wisman sani ngeranjing Indonesia melarapan pemargin rapat ring galai lintang. Nanging mantan Menko Polhukam inucap nugesang, kebijakan mungka pariwisata majeng wisman taler ngangin parameter sani resiprokal, pemungkan pariwisata nenten kelaksanaan untuk nasional, nanging wantar yang makatagena minakadi wantar yang Pulau Bali. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo ngodarang taler, tetimbang mungka pariwisata majeng wisman, ke pertama majeng penegara sani pengelola COVID-19 sida ketampenin becek, punika taler program vaksinasi ring penegara inucap sampun memargi becek. Tetimbang selanturnya nih, penyiagaian penerbangan langsung saking negara asal wisman ke Indonesia. Pemerintah metetimbang indik mungka pariwisata Bali majeng turis asing, melarapan kewintenan finansial sani sayan becek. Perindikan inucap pindah kepahan nyokong pariwisata sani medui kualitas. Wartawan Bali Pos Uningayang.